Hadin Shifosngi ba uba adan basaya mo President jaka Voice of the People Party ulapan kut ya ka jeng songsat ngan banyak hi pan penbha ya ka reservation policy mentaka sni ka shipo tarik ujeliu arajar arpulai uni unong ilam ulah hiar shipo rambrai menjadi bentah ka jalan jaka seng ke belah pelong hapo Mount Calvary Parish kabupaten hapo rambrai. Andai shwa jaka ne uba adan haka lenti ya ke jong u ban poi jaka teka snong babon ki pai ba kela ab yu hanti ban ai khublai ba kamjuru ban ket bok ket riang yauni unong ilam jaka sang Voice of the People Party kalong ka bapla ba ki brio ke dan papanthor ke leng kharu abagi i ke jingwan jaka kali uba dan kala yang ba ino e cakarep ke jongki dengan khublai yauni unong ilam kani kadi ka sin ka ban kong ya ba ba dan mi pai ba ban semata ke jalang pai ba hadin bolok song sat khan Shifosngi hajan ka additional secretary. Kang ying uyam puri ba I jonga kori te briu templay manupat panyalam nyapa ngisdang ban long kun swen halaka jongkari balai ngendam khosil hagi mender shisngi long shlur ba arden yagi klau barben dai satang hapi ngidam kacing kermen panchan kalawai jong kacak ben riu lau kentang kensa kenegi poli Ustad kasin syar bampong da upra insan inong ya lambasu kiba syapkin yublay nang ni kiswi kila nang ja nang do balai golok da perkan pha haswa bangin long mra bancit kinong ya lam you play to da ken ma long shlur ba arden yaki klau barben dai satang hapi ngidam kacing kermen ban shan kalawai jong kacak ben riu lau kentang kensa keneki poli upra dai kadang ban pe ya ustan kasin syar bampong da upra insan dan kam kinong ya lam bait la chan benri Shwa baling kanam syakat wei ba ka ba chli mi khot da chung snore wan syaka vpp ban long ka chung ya da la wei ki khun chong ni long shlur ba arden yaki klau barben dai satang hapi ngidam kacing kermen ban shan kalawai jong kacak ben riu lau kentang kensa kenegi poli
ya u